Tema našeg današnjeg programa je ubistvo američkog predsjednika Johna Kennedya i dolazak na vlast svetske partokratije. Gosti u našem studiju su Andrej Iljič Fursov, istoričar i direktor Centra ruskih istraživanja Moskovskog humanitarnog univerziteta Jurij Vasiljevič Jemeljanov, magistar istorije, publicista, istoričar i dobitnik međunarodne Šolohovljeve nagrade, i Valentin Jurjevič Katasonov, doktor ekonomskih nauka, predsjednik Ruskog ekonomskog društva Šarapov. Zašto treba da pamtimo dan kada je ubijen predsjednik Kennedy? Andreje Iljiču, kakav istorijski značaj ima ovaj datum? Smatram da je ubistvo Kennedya označilo početak puzajućeg državnog udara u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je 1974. godine završen Nixonovim impeachmentom. Tada su se Sjedinjene Države od nadmoćne nacionalne države pretvorile u nadmoćni klaster transnacionalnih korporacija. Tog momenta bio je završen dugotrajni proces borbe angloameričkog finansijskog kapitala za kontrolu nad Sjedinjenim Državama. Ovaj proces je započeo u 19. veku, a predsjednici koji su bili protiv tog procesa, kao što su Lincoln, Garfield i McKinley, bili su ubijeni, dok je sam Kennedy bio posljednji u tom nizu. Još jedan tvrdoglavi predsjednik po imenu Jimmy Carter iznenada je 1979. godine umislio kako više nije marioneta trilateralne komisije i transnacionalnih korporacija, već samostalni igrač. Uoči izbora 1979. godine on je smatrao da su Americi potrebne ozbiljne reforme. Njegovi savjetnici iz trilateralne komisije počeli su da mu namiguju i govore da to uopšte ne treba da pominje. Otvoreno su mu govorili da reforme nisu potrebne. Carter je bio uporan. Odlučili su da mu održe dobru lekciju. Naime, u državi Kaliforniji, dvorani u kojoj je govorio, dogodila se iznenada buka. Odmah su bila oborena i prevedena dva čoveka za koje je saopšteno da su ljudi koji su spremali ubistvo Jimmya Cartera. Imena su odmah bila objavljena. Obratite pažnju, bili su to Richard Lee Harvey i Osvaldo Ortez. Kada ova dva imena čitate zajedno, dobijate ime Lee Harvey Osvalda. Odmah je sve bilo jasno. To je bila direktna aluzija na Kennedyja. Da, nakon toga, Carter je otputovao u Camp David i sav slomljen rekao da nikakvih reformi neće biti. Posle je izgubio izbore, a zamenio ga je proteže korporatokratije Ronald Reagan. Sam Carter je ipak preživeo. Tema našeg razgovora je dolazak na vlast korporatokratije, iako je ona i ranije postojala. Druga je stvar što je ova kratija izvršila zaokret u politici. Zaokret je zaista ozbiljan, u krajnjoj liniji, bar u delu koji se tiče ekonomske politike. Ali to je posebna tema. Andrej Iljič je dobro primetio da su predsjednike ubijali i pre toga. Međutim, ovo ubistvo je interesantno jer je bilo javno. Treba razumeti da je sa aspekta tehnologije ubistva ono bilo veoma komplikovan i skup projekt, koji je iziskivao velike troškove. Kennedy je recimo mogao da bude otrovan, mogli su da ga ubiju iza ugla, međutim odlučili su da ga javno streljaju, što je bila direktna opomena budućim predsjednicima uz opasku: ljudi, shvatite da će tako da prođe svaki predsjednik koji bude odstupio od linije Vašingtonskog partijskog centralnog komiteta. Čini mi se da ubistvo Kennedya treba razmatrati u kontekstu uklanjanja sa vlasti čitavog klana Kennedyja. Tokom vlasti Kennedyja u Americi se prepričavao vic koji je govorio da će prvih 8 godina vladati John Kennedy, narednih 8 Robert Kennedy, potom Edward i na kraju ćemo doći do 1984. godine. Zatim će da stasaju mladi članovi porodice Kennedy. Potpuno ste u pravu. I šta se dogodilo? Nekoliko kandidata na izborima za predsjednika 1960. godine takmičilo se sa Kennedyjem. U okviru Demokratske partije bio je to Lyndon Johnson i Humphrey, a republikance su predstavljali Nixon, Goldwater i Rockefeller. Iza kulisa se vodila prava borba politikanata i poslovnih ljudi koji su odlično znali da ako njihov kandidat dođe na vlast, da će dobiti dobra mesta i povlastice. Da je ostvarena perspektiva da u naredne 24 godine na vlasti budu Kennedyjevi, to bi značilo da ni Nixon, ni Johnson, niti bilo ko drugi ne bi nikada realizovali svoje šanse. To bi značilo da celokupna američka politička elita ne bi dobila šansu, jer američki sistem, odnosno takozvana američka demokratija, gradi se istovremeno i na zakonima i na pravilima.
Zakon pretpostavlja da se strogo poštuje predsjednički mandat od 4 godine i da se izbori održavaju svake prestupne godine. Sve je veoma jasno. Pravila podrazumevaju rotaciju. U početku vi vladate, zatim svoju šansu dobija druga grupa. Negde drugde na zapadu partije se bore za vlast tako što se oslanjaju na radničku klasu, međutim u Americi se oslanjaju na buržoaziju. Oslanjaju se na krupni kapital. U pravu ste. Reč je o grupama koje nemaju principe. Političke razlike među njima ne postoje. U Kennedyjevo vreme došlo je do zaoštravanja odnosa sa Sovjetskim savezom, dok je sam Johnson nastavio Kennedyjevu liniju, iako je u nekim elementima popuštao. Međutim, reč je o različitim grupacijama koje određenim redosledom dolaze na ta mesta. Da su iza Kennedyjevih došla njihova deca, unuci i rođaci, to bi značilo da čitava grupa politikanata i poslovnih ljudi ne bi bila u igri već izvan nje. Ispada da su se oni plašili Kennedyjevih. Da li je Kennedy bio neka vrsta pretnje? Bio je katolik i jedan od retkih predsjednika koji nije bio član masonskih loža. Važno je istaći da je ta porodica bila brojna za razliku od drugih, imala je mnogo rodbine. I drugi predsjednici su imali rođake, ali to je bio Harrisonov sin ili unuk ili Rooseveltov bratanac. To vam je kao u medicini. Kennedyjevi su blokirali sav moždani krvotok. Oni su zaustavili rotaciju kadrova. Tako je, a njihovi protivnici su smatrali da je bila potrebna operacija protiv njih. Andrej Iljiću, što se tiče pitanja hirurške operacije, stiče se utisak da je stvar mirisala na državni udar, dolasku na vlast krupnog finansijskog i industrijskog kapitala. 60. godina je bilo još političkih ubistava. Kennedyjev brat Robert, koji je bio državni tužilac, takođe je bio ubijen tokom predsjedničke kampanje. On je bio ministar pravde. Da, bio je ministar pravde. Ubijen je i Martin Luther, koji se takođe zalagao makar na rečima za demokratske vrednosti. Za njima je pošao ogroman broj ljudi. Da li je to bilo gušenje ostataka slobode u Americi? Nema sumnje da je smrt Roberta Kennedyja povezana sa smrću Johna, dok je ubistvo Martina Luthera Kinga neka druga linija. Međutim, iako su Kennedyjevi nastupali kao poseban klan koji se borio protiv drugih klanova, sa aspekta američke aristokratije, Kennedyjevi su bili katolici i poreklom Irci. Oni nikada nisu bili u grupi prvih 50 porodica. Oni su bili Skorojevići koji su želeli da stvore imperiju i da gunj potegnu na sebe. Kennedy je otvoreno pokazivao da neće poštovati uobičajena pravila. Da li je on bio idealista? Generalno u politici ne postoje idealisti. Kennedy je bio cinik. Rekao bih da je bio prava bitanga. On je pobedio Nixona sa malom razlikom. Osim toga, Nixon nije imao toliko novca koliko je izdvajao Kennedyjev klan. Kennedyjeve su podržavale krupne gangsterske porodice. Samo jedan primjer može odlično da opiše ponašanje Kennedyja. Kada je Kennedy tokom predizborne kampanje iznenada saznao da je njegova ljubavnica Judy Exner ljubavnica Sama Giancane, čikaškog mafijaškog bosa i vođe čikaških sindikata, on nije bio ogorčen. To mu je samo dalo neku sigurnost da zamoli Franka Sinatru da stupi u kontakt sa Giancanom. Kennedy je zamolio Giancanu da ga finansira. Giancana je pokazao spremnost da ga finansira uz dva uslova: da budući ministar pravde ne progoni čikaške gangstere i da Kennedy, razume se, vrati novac. Kennedy je zamolio gangstera da mu čitav zajam isplati u kešu i to u apoenima od $1. Tako je i učinjeno. Kao što je poznato, Kennedy postaje predsjednik i postavlja brata za ministra pravde koji počinje da progoni čikaške gangstere i samog Giancanu koji ne shvata šta se dešava. Novac je trebalo da bude vraćen, a Giancana pokušava da objasni Franku Sinatri da novac treba da se vrati. Kennedy dolazi kod Sinatre i kaže da nema novca. Sinatra mu kaže: ti si uzeo novac i ti treba i da ga vratiš. Sinatri nije uspeo pokušaj da produži rok za vraćanje novca Giancani. Sinatra i njegovi prijatelji uspevaju da sakupe novac i da ga vrate, ali Giancana ih je naterao da ga vrate u apoenima od $1. Kada su ubili Kennedyja, Sinatra je na njegovoj sahrani neoprezno izjavio: istina je
da Kennedyjevi imaju sve što požele, ali ponekad dobiju i ono što zasluže. Nakon toga 13 godina nije mogao da održi koncert u Njujorku. Istorija je pokazala da je samouvereni Kennedy mislio kako može da krši pravila. On je prekršio mnoge zapovesti svetske vrhuške. U ime koga i za čije interese je kršio pravila? U ime svojih sponzora, protežea ili u interesu američkih građana? Koliko je meni poznato, želeo je da stvori svoj klan i da ga uzdigne do visina. Imam osjećaj da javno streljanje nije bila jedna kazna. Svetski moćnici su preko druge i treće generacije svima želeli da pokažu kako će proći svi laktaši i Skorojevići. Za ovu tvrdnju ne postoje direktni dokazi, ali ono što se dešavalo sa porodicom Kennedy u drugoj i trećoj generaciji to potvrđuje. Rockefelleri i Rothschildi ne ubijaju jedni druge zato što prvih 20 porodica poštuju primirje. A ko je bio taj Kennedy? On je bacio izazov Fedu. Da se to ne bi dešavalo u buduće, druga i treća generacija Kennedyjevih umire pod nerazjašnjenim okolnostima. Smatram da je neko odlučio da javno strelja čitav klan. Ako govorimo o uzrocima i ekonomskom aspektu tog ubistva, kome je smetao Kennedyjev klan? Da li je smetao bankarskim grupama, naftno-gasnom lobiju, vojno-industrijskom kompleksu, Ministarstvu odbrane, CIA, tajnim službama? Kome je prešao put? Popularna verzija govori da je prešao put američkim federalnim rezervama. Zaista ne znam koliko je sve bilo ozbiljno, ali za tu verziju su svi čuli. Želim da je ukratko ponovim. U junu mesecu 1963. godine donet je predsjednički ukaz 111/10. Ukaz je predviđao emisiju novca. Suštinski ta emisija se zvala United States Note. Ovu emisiju novca nisu radile privatne banke Feda, već Ministarstvo finansija kao državna institucija. Količina emisije nije bila toliko velika, ali je sam potez bio ozbiljan i u simboličkom smislu značio veliki izazov. Međutim, bez obzira na sve, radilo se o presedanu. Может быть, он такой символический, потому что сумма эмиссии была не столь велика, но, тем не менее, это прецедент. Mislim da se radilo o 4 milijarde dolara. Tako je, to je bila mala količina emisije, ali dovoljno da kod finansijske oligarhije izazove bes i posluži kao glavni razlog za ubistvo. Mislim da postoji drugi ekonomski razlozi. Kennedy nije imao dobre odnose sa vojno-industrijskim kompleksom. Vojno-industrijski kompleks je računao na veliki rat u Vijetnamu, a Kennedy je kočio eskalaciju američke vojne agresije u jugoistočnoj Aziji. Međutim, ovde postoji još jedna makroekonomska priča koja se retko pominje. Krajem 50. godina američki platni bilans je bio u deficitu, što je značilo da je američka privreda počela da gubi novac. Novac i kapital su bežali u inostranstvo, a privreda je ušla u stagnaciju. Investicije su nedostajale privredi. Ni pre ni kasnije američka privreda nije dobila toliko snažan impuls ekonomskog razvoja kao tokom Drugog svetskog rata. Deceniju i po posle rata američkoj privredi je bila potrebna tehnološka perestrojka koja se nije mogla ostvariti bez ogromnih ulaganja, iako su investicije zbog duplo veće profitne stope odlazile iz Sjedinjenih Američkih Država u inostranstvo. Tamo su bili niži troškovi proizvodnje, što je za krupne korporacije bilo povoljnije. I porezi su bili niži, radna snaga je bila jeftinija, a tržišta nisu bila toliko prezasićena kao američko unutrašnje tržište. Uporedne analize su pokazivale da je visina profitne stope bila 2 puta veća nego u SAD-u. U takvim uslovima Kennedy je počeo da priprema predlog zakona koji je predviđao ograničavanje izvoza kapitala. Ograničenje nije bilo administrativne prirode. Ono je podrazumevalo dodatno oporezivanje prihoda američkih korporacija koje su investirale u inostranstvu. Velikom biznisu se ovo uopšte nije svidelo. Posle ubistva Kennedyja, uz određene izmene, ovaj zakonski predlog ipak postaje zakon. Потом уже после убийства Джона Кеннеди все-таки этот законопроект стал законом, но в нем появились некоторые... Faktički odliv kapitala iz Amerike išao je preko Kanade, jer američke investicije u Kanadi nisu bile oporezivane.
Taj zakon nije predviđao izmene u Evropi. Imam u vidu evropsko tržište dolara, što je takođe bio odliv bankarskog kapitala iz ekonomskog prostora Sjedinjenih država. Рынок евро-долларов, и это тоже фактически выход капитала, прежде всего банковского капитала, из, будем так говорить, экономического... Ovde treba reći da je tome pomogao i SSSR. Čini mi se da su naši istoričari i po tom pitanju prestrogi, jer tvrde da se navodno zahvaljujući Sovjetskom savezu i osnivanju Sovzagran banke u Parizu pojavilo tržište evrodolara. Međutim, želim da istaknem nešto drugo. Iako je Kennedy uviđao opasnost od deindustrializacije, posle njegovog ubistva u Americi ipak kreće potpuna deindustrializacija. To je veoma važno. To se odrazilo na sve sfere američkog života, razume se i na ekonomsku teoriju. U te stvari sam imao lični uvid. Američki profesori su govorili da je do 63. godine bila jedna škola, a posle 63. potpuno druga. Da li vam je poznato ko je bio zainteresovan za Kennedyjevo ubistvo? Krupni kapital, bankari, mafija ili politički konkurenti kao na primjer Lyndon Johnson? Za vreme Kennedyjeve vlasti funkcionisao je strogi budžetski sistem raspodele. Ukupna poreska stopa na dohodak fizičkih lica dostizala je 92 i 94%. To je dovelo do velike preraspodele kapitala od bogatih ka siromašnima, što se mnogima nije sviđalo. Da li je to mogao biti razlog zašto mu je američka finansijsko-ekonomska elita bacila izazov? Sada se vidi da je zvanična verzija ubistva bila apsurdna i van svake kritike. I pored toga, američka vlada je činila sve da dokaže kako je jedan ludak, čovek levičarskih uverenja, Lee Harvey Oswald, izvršio ubistvo. Dok su istovremeno potpuno nelogično govorili da je grad Dallas bio uporište ultranacionalističkih i desničarskih snaga u kome je vladala opšta pomama. Sav taj apsurd izazivao je sasvim suprotnu reakciju. Svi su želeli da razjasne ko je ubio Kennedyje. Dokazivali su da ga je ubila kontrarevolucionarna kubanska mafija koja je smatrala da je Kennedy namerno upropastio sve planove o svrgavanju Castra. Optuživali su CIA-u, Johna McCona lično kao i FBI. Okružni tužilac New Orleansa Garrison, koji je vodio istragu, dokazivao je da je od ubistva Kennedyja korist imao pre svega Johnson. Ali posle te Garrisonove izjave ubili su Roberta Kennedyja. Robert nije smetao Johnsonu, koji je već bio izjavio da se neće kandidovati za predsjednika. Posle su diskreditovali i Edwarda Kennedyja. Već sam pominjao 5 ljudi koji su 1960. godine bili protiv kandidati Kennedyju. Hajde da se još jednom podsjetimo kakva je bila njihova sudbina. Nakon što je obavljena hirurška intervencija i deblokada krvotoka američkog političkog sistema, Johnson postaje predsjednik i glavni takmac u okviru demokratske stranke. Nixon postaje predsjednik, Rockefeller i Humphrey potpredsjednici. Nije se posrećilo samo Goldwateru koji je bio u finalu predizborne trke. Dakle, sistem je počeo da funkcioniše. Ovde se uopšte ne radi o ličnim ambicijama ovih 5 ljudi. Iza njih su stajale političke grupe i ekonomske snage koje imaju svoje interese u politici. Zašto onda nakon 50 godina ne mogu da otkriju ko je ubio Kennedyja? Pa zato što čitava američka politička elita nije zainteresovana da se to razotkrije. Ako bi se to otkrilo, to bi značilo kao da kažu mi nemamo demokratiju, već kriminalnu državu. Kod njih na vlast uvek dolaze grupacije koje imaju svoje koristoljubive sheme. Simbolično je što se Kennedyjevo ubistvo dogodilo 4 dana nakon što je sva Amerika svečano proslavila 100-godišnjicu poznatog Lincolnovog Gettysburškog govora, u kojem su sadržani svi principi američke demokratije, a čije reči u školama uče napamet. Ali to su ipak samo reči iza kojih se uvek kriju pravi pojmovi. Столетия со дня Геттисбергского послания Линкольна, который заучивают все школьники американские наизусть, все принципы демократии тут. Но эти слова, а за ними понятия.